umushana tebabicenga so kurugahayo barigireho namata go mukazi mama naramunyereka bambe no mukade ni musemera mukama akajya togo mukazi no yafutambire atuka twatambwire waturemere akashika na point yo kugira ngo yaza kwata nabanza ntwara kaka wanje akahumura humuro mbusinge akabanza mutwara anagayo aje mucyunga yisibirana atanka kwata ahabo kubendera iwabe naba nduho kine cyakukora hata kayine kubanza yantwara yambika yaje nawe kandi atambikire cyonka nawe akayicinjirana kugira ngo uje kumpotora aba kucinjino banzo gumahera aho heza nawe kwa so that situation yanje ombwana bwenu deyisengu nyowe mbwende kahona ho inshoti nkantari ukora ki wo gukora kandi no bwete nabagamba bonazaribwe ho amusore nyowe nkazarwe ba 2010 byo kwezi ku 10 2023 yes 2010 ku 10 2023 so wano baramujeje n'imyaka 2010 yes yes imyaka 2010 so hati yejo niyo nargante hansi mukama yanshahora yo kwa hansi nta bindi yo kugenderayo ukurira kwija kwahwa kuba imbakambera kubaheze kurogo ko yakwirumbazi yes yampirumbazi kubahereze kumanya icyo kutegana kweze kumanya icyo kumutegana nija nakira izo ne ndwara zabana njabakana bakana bazimanya kubaji abantu abakuru bakana bazimanya basi hati nawo nakura kuko naba bagambire nije hati twashika P5 P5 twashika twagira mu challenge omuka yargaye fize yabe nishashurwa je nyuma hati yatandika kuyenda kwija kwanga itsubutsikaretwe tukaba twine entoki urutoki zanye zo muka yes ezo tukutema urutoki urutoki rwakwatwa rwayoma hatariho umushana injura negwa buri izuba izabandi nzukora konkorwa n'rwayoma so hata cyo kurya cyakora ki cyabura injara yata turi abana bangaye bayira time 2015 tukaba turi abana nka 2015 tukaba turi abana bana tukaba turi abana bana 2015 yes hati family y'abantu mukaga abana bagita habazire babiri of course family jo nane yakora mutinde to cyo supporting yes hatoto cyo kurwayo mere nce masaki chama injara intasiyateruho intasiya muka tukugira ngo muzeyi ninga shitata wanje na mama nabakozi ba government apana nabahinje nabarisa nabakorese mukono yabo bahinga urutoke bihame cyo kurya bacuguze shitoke cyashagaho bashashura fizi bagure shitabo bagura sabuni hatoto cyarwayo kambwene kandi depending ahari yo rutoke hatundwe rwakora ki rwayo hati of course hata office atangakora ki kwe kwata office atangakwe kwata ujuke kuri yo kubara kwa remere hataza mebi ya office atangakufutaha akireba watanga kufutaha konka ubundi yahani insima mama wanje munonga ubwo mukazi no manya arahabanda bo kugira ngo abajungu no bajyangu men are heads of families but women are brains. Yes? Yeah. Men are heads but women are brains. Omushija no mutwe konko mukazi no bwenge. So if we have a head without a brain, timansa we have a problem. Arebe tarukuza kuruka. Ahubwo mukazi hata kushidanta P5. Ubwo mukazi je hatubera. Hati uzoje kurwa yanjere fizi yarema kuba nasi nzayo zuboneka zikazi ne bwo buhunga. Tukaryo hunga kumanya nkeshatu. Utoce rwanje cyamushana cyacuru. Mwinegure mboga mukagura ubuhunga. Wargeshe mirosha mushanju washanga mukabuhunga babutekere. Wagara ko mwazo washanga babutekere. Tumukushama ko tarabodinje kunagambisho mirori hihi munonga. So koza yoshoma zabashaza ranchi ugarukomuka urya ranchi ugaruka yesho miroshomo after ranchi ugaruko mwazo byama. Neje beginsho mayita. Hatortoche rwayanga hata bentu ihaka fizi hata bentu ihaki. So
konga mama wanje yareba hati shaha kubaho ki urwanyu rwomo zandi zuguma zemerere so hati yaho injana mukama na wakana ndo kwarataho mukayitu because by then tino abe yajunurwe umukayitu tukatusiyaho tujumunsi staka bicengere tetukumangwe byense nebukora ki nebimara ebyensi konka byanga kumara akuba mu byo byensi intoke zayo mugaka ne sente z'umwamwine mugaka mugenda onkashodo kikarwomere ubushimuza muzabafumu abafumu kubeba batwiba bakumba zo tuguryara rwongera rwomera cumwe rwanga no kuzara hati rubere rwomera rukuzara ucugutamu nakakaro karigiraho cumwe agaraka ataho kuferweze sente izakubenza yamba babisa zakatubisa hatiya mama wanje yija yazo mukujuna aha chachi ya fellowship y'abarokore aho kwanyu chachi katero chacho viganda abarokore ba chachi hati mama we ruhanga kamwita kare yaza yajunwa yajunwa hungito twagumayo na tata wistu mwene ataka jenugwe hajunwa ki hajunwa mukazi ngo kuna gamba antaba kazi ni brain zino bwenge hato bwenge kukweza kuterera nuguma nubakora ki naba building kiya hereze ninja kiyaje nubwe mukama yamureba ahito abintu shomera akaro boarding nka boarding was for P7 kwabo shiko P7 nubwo abokizwa kora ki boarding hati akaro habateki bakutekera boarding section so mama yabona ho murumo hata abintu shomera ntimansa ki tabashi tubinga because mama witu nakora ki ya ba staff so hati bakubinga mwana wa staff nabanza bibuza ahubwo nabashara umushari nazo wagize umushara wo kushara so ne bafizi hati wabona ki tabona payment konkinyi meto kitubikoze ki ibyo kujya tibiriyo of course hati no manya to yene rutoki to yene wona wahinge bihimba shino kubirisa ki wahinge bitakuri kana butakamanyire cyayo mesoro toke n'isero wagitahwendije nayo neyo mamanya neyo of course wakireyo so mama yaguma mu kushaba kiyagiro mu kushaba mukama yanda kukora mukama yanda kutereka amandi ge kugira ngo akwa memory twa habiri muri yo mbahabi ewe muri mutu mukubimanya mukama yanda kukora mukama yakora kandi kwakakora utoche rwataka rwanda kuba muji rwatandika kwana kurwatandikire kwana hatatarga tata utakajunurwe akata kajunurwe by that time ngahati ya akajunwa takajunurwe ubwire yo 2015 yagenda mama yashabiro tutantiye kuza muje kuterera konkata tayaka yagenda yazo umuntu mbafumu babo yampombaze ngo weta gutenga hi umurutoki kiyagutire mati ukashangwe no barushuka mukaki ruhagarika rwatantiye kwimuka konka kiyagenzere yagureta yatamu hati yambwiye no kasha it was was kikarenga nakabe karo karigiraho cuma tayebuza atishabiro kabe gwatandika kujya tukuzara kwana habaho ki konka mama yahamira kushaba yahamira kushaba bagumana bakora za babarokore bakuvugana za fellowship atwise nshara tkonkanyo we izubu cyanje neki bamushabera bijo mukabashaba bakireba konkati y'umuntu omwe ari mu ruhanga abandi turukuri abandi bakiri yomba habi bari mwirima tabakumanye kugenda omisha o tubo mwirima sande dutanga mu kanisa mwena twena tukakuromuka yo kugira ngo utashomere tukurya cyamushana you either go to church ningoreke cyamushana because you need to explaininga tuwashoma yes waborahi sande waborahi mukasheshe katakora ki waborahi no bara abantu bari mu kanisa bakurwa mu kanisa bazoko kandi abantu abo ni bingi babakanyere kongataho kanisa nakoreka ngo takamisinga kuba niwe nyerebera of course our live example wa family tukata misinga zandi
kuba misingo mangwezo nenko ni oba wazibaze muzeyi no muntu wacacu munonga kakuro mucaci yanyeta akari mukuru w'eminyeto kako bana tutebeza ati mwe mukuzera hata atenda atumukunyeta atumukumakweshongora ati muri yaho is a very good singer bishongo y'umuzabu ntatu hariko tweshongoraho atamwe ne kimwe muntu tumanyema atakanshimbe manyemarahi hatumaji za caci tumaji za minyeto mwena kagi muntu wacacu konko wari mucaci tashunurwi kakurwo mucaci batora so hatu abona challenge ina gambe je rutoke onkama bakiyashabira atanga kuza so with time mukama yija ya singe byensamani makiyagume na abadipo mukushaba nayongera kujunwa no kwetisa hatu mukama yatembera mu mama witu yataho mukayita tutaye kinabe nimpika ojika hati yabona no murumo a primary inkushomera yes ayo na tekera aba border so hatiya umuka yazo mukushaba haza hakanyisi urutoke rwatanga kwija bakireba so hatu mukama yasinga ebyensamani aya baryomba fumu ori ari yo mukushaba so mukama yareka maningi bakireba yareka manige urutoke rwagaruka urutoke kuruhagarikireho hatiya icyo kumasemera nyuma yabasoted urutoke rukandwe marira uruhangu so kurabira ruhorije rukaruturisa mubaho injarigenda hati mama ari yishumeho nakora fizi tabakutubinga kuba mama niki staff hatuzo bwaretwa hati kenarera mama yaba staff washangwe nyowe naheza tabacimbinga noma kuba kubinga uteka onkashe bambinga abandi bari no bashoma hati yo oyerarikira P5 no wakuzeri P5 no wakuze watanse kwetegereza niwe nkomo kano rebe mbere ryo kunagamba urutoke rwayo mano rangu rwakora ki rwayoma urutoke rwa ruho no rangu rukoze cyoro so nono cenge mberaho nambo yenda kusema ho mukazi weduka katuberaho tata kaza yizo bayaka hunga next week ntatu hakahirize kubana ko tukuriya rwo hagarika yamakanda yibanja kandi umukora gitari mukuferwa ugwiguresa hata ineduka mpango akabanza mu dukanche ubwo mukaza mwita guresa ariya akatubera ho mu yobwiye akaba ineduka unkatara mentara tujirite ruhanga nawe ruhanga yamushumbusha umukora gitari mukuferwa so hati mama ari yishomeye nateka fizi recovered umukautoke rwabaje yashaba rwagaruka mukama yamugarukamo konkitwe tukajunurwe hati nyowe kujya na kandi nganjanti kuba niyereberaho nyo kungura abana bato bakushanka bukurugama amaramwa tinko babreminga kuba nyowe binde byanje byinji difficulties nkazubona ndi umwana muto from P5 to P7 amaraga kagarmenje ho nkagenda narugamaramwa kuko kuza kukura so hati nari abatacimbinga so hati nabona groups aho mwishomero ntagabana inyero P5 niza kugiheza ninza mcyamukaga kutacira mcyamukaga bakora muri recruitment y'abashomesa batwetera abashomesa basya bakatwetera abashomesa bashatu basya bakatwetera tugiye mu rugendo sayiso nakana tushomesa masi ebe yanje P5 batwetera Nixon wa SST then ndijo naibwizi nariye mwito hakana tushomesa English Julius yes Julius bahita bashomesa basya cyana nateka shinti bacano bari P5 kuba sayiso nikiyagira to masi aho nazo P6 2016 kiyagiro masi nanda korashe masi najikakingapo masi najikwasa imbe ninkora ngumpo no mwenda nabone cyasha 5 umwenda kangoma gasha 5 so we nasha 5 notine mwenda azabana bakana bandeba nko ina magezi so umwana makija ya ngani stamana we hata kawaii nasha 8 ninasha 5 akemero mukasa tananya naragona singarindeni mathematics omwana gesi yuma konkanyo bikabitangwiseho rusastane kayangiremo
beka bitangukisonyu wenshikwansinga twina kantu chumama niwe ko rwusinga mashinye kusinga nyenga on P5 so nabona groups zanje ibyo kushomana shanko wabergaho konkaje kati mama ari yahishomero na monitoringa hagire cyashoba yaryo mu staff noja konkashe mutahanu wawe aryati kwa bakana banye expecting mu cyango so kunabende gamuramwa bachazi babamanyiri bagambira mama nkandi mutahanu wawe hati ntoreba adikayiningiremo hati mama nkumuzira arakakumpa kunkashabire hoki kunkanyewe nganda befo nkazo tuganira aho cergaho wagenda bikomaho niho ngumiza mune byanje kena chiro P6 batetera bashomesa basyabo batetera bashomesa basya hati samjitanda kutanga kustabilizing ezinabe okuchekera masse yake yanjere yabene kuteza umutwe konka sayisoni kiyatwede fa yo kubanza akaye umushomesa bunzo munonga wa mathematics nkajukura mu kinana mushanju bacha bajya nkashoga umwana maske bene murema I remember bakanyita no staff room cyambe cya 10 ati webare gukora mathematics ecyaro kumo bubwiye kikankiremera yo P6 aho bakwe cya 10 ugura jore jasoga umugina nogamanya gamashomero gebyaro amashomero gebyaro bakwe cya 10 no zaje nugura ho jore jasi uriyo munana kureba ngo oza kantino ogurenga injingo nkina zikiju kyambe cya 10 nashemererwa ntamasi tati kanshome masi chikumasa ko kushika masi bakwe senti hata nashoma masi nakunda ticha wanje kuja ngakambe cya 10 namukunda kya bataho mu class nzorerisho yashomesa masi kana ajukwata eriye yabene ne yabe challenge yanje hati masi nakoraki nabona ticha yaji nkundisa najukwata konka ukunagambira niho nabone groups zanje groups zo zikaziziye ezo kushanga mbwenu uriyaho okushomyo no baratsa no cya kutahamu nono barangwa ashora ryari mukaza hero mukaza kuzana tuyo P5 obwe kuna cyo P6 hati na advancing amanya groups twabona abana bakuru abakwenda kumanya ibintu byabishiki achamukaga abana aho baje mbakuzere ito tukaba tujya abana bato tujyo myaka 11 achamukaga because P7 yanjye kagezanye n'imyaka nganye n'imyaka 12 ndukuzo mu 13 yes nganye ni 12 ndukuzo mu 13 so kandi umwana muto wano cyabaramo konkata utabona groups kandi embuzimba hedo kusebeko ho yawe tine mwana atakwega kandi ubwo abana batoni bega munonga waronkure naraka kuchikwata so P6 batcha babonera ngabe ni focusinga nyame bintu konkate nabona ki ekukunkura hata abana bakora batankutogese byabishiki ojuke ndo ni nyira boarding man boarding ke ya P7 hata ndio P6 so nyenda kuzankahi on boarding next day so hata nabona abana twahatandika ugumanura abatahi bawe uromtayi wawe no mwishiki konkanga primary of course nibyuganira bwene byabitari munonga konka disruptinga mu kwiharayin munonga kandi munonga so nanyeke nahereze nanye banye disatija kabona watunga girlfriend on P6 kandi bukabiri serious kandi serious nayo classe serious so hati ebintu byanyurana naho hatwazaho konka nyesherekera ngoma nimbishereka mpora batamanya konka performance na nebe bintu te kukwatagana umukaga na mwenda nibije bikoreta no gumano yesherekera konka hati neringa challenge of course hati umwana be nakoraje wazo mugiye bintu no jine kudeclining kandi koko bene bakwesiga they must go ahead ba inquiring babuzo buriyo mbukomoka ubwo mwana kabarije hata mwene hatabiriho ki so bakugenda akigere so hati
kenabone girlfriend wanje mu P6 mu Mukago tukanchuma hamwe to make matters worse tukanchuma hamwe tukustama mu that class means it is the same class almost burkanya no mureba no stamana wantebe tsayarumu umweno shanga katsha yataga kecho na bara tokomana yahindira kubiyo atiya uganira nkwakuru kwinjo of course yes more excited ryo mwana kandi kizubuna nabici bakaba bakuzere abici bakutsinga ho maturity umucwaro kubimanya umushaka nakukira mbwe akana nzira yifayime ise akata kunchira munonga konka konka akana yitegereze ibintu wachereba so hati P6 najugorogoza naitana nayo narwo tubamanya watembe chamushanje nganye namagizi menji kunkuba ninkigambe cyo nikigamba kuba okunabe narga muramwa konka natembe chamushanje konka nabwo natemba nkuze muje okutara kubimwe nkantara kubi ncoye bataka biferireho bakabane bamango this is the show performance omwana atari kubi nagendera nakugendera twazo P7 ejo niyo final class on primary twazo P7 ibintu byaba serious hati nazo boarding twena twazo boarding ojike horyo mama yaba de skora kumukuza zabashaha 10 mutaha marganaho aguma mu abana bari boarding kandi umwana kanshoma no P6 twena turuganaho ya P7 hatwena twazangaye boarding so full time day night margo mu class 10 ize shaha zuruhezo kurga shayi 10 kuzasapa kurga muzomprepu murugomprepu haruho yeso mprepu muga mushanki ishatu necweka sargamu shayi na mweno kubyama jeninkina necweka wakireba twabonana time kero tatongera kusisikara mu weekend oshanga classes baba mukobwiye bokoza mwe tumbire byo koza hati abana babera tsingo bajyanwe ngaza yica abazene nakujo mu class bwino koza tube tukurekere twanje tuzo mu class nuko tugende ukoze mukoreka ngoko nakugambira nyu okushoma ibintu kamba nimbimanya barete bizamu max nzukora konkana kuriya nkuzireke nakuriya nayo ndiyo so aho cyane dero kumangushana aho nco ndukwa njantsha nambuye n'umukama kandi mukama katakenze kundekura kuma okunagambira physical haso physical yanje nyuma hati tukatwahirwa amakuza yishomero kuba nakora batakumishashura mukagendera duro manyakora batakushashura nokora amhergo kwezo kandi temire y'abana uko hendekere tuwaguraho nakatenje kukujwara tuwakora ki konka ko muzeno bimanyo abazeno bagumira bingi ayicereza konka hati nyo wari nashashura fizi nyo tubyondum nyo ndi kuri ya nchiringire ngo kubaga ndio muravu nyine yo mwico wanje wo konyo hati twashko P7 am external exams of course and external exams tukora moka tukora diocese prepare yi ikizame cyari serious be kikaje ryecho prepare yi kuba hakurga hasi nkambi kwarambishika kuba na moka hija moka hati moka kizere moka nkaba nyine aggregate 5 arina moka tukatse ryo muri imbarobwe rwampaye batakagishaziremo so ekera imbara yona moka naje kwana kwa aggregate 5 nkaba nyine 9 na mwenda za masi 99% yabire nendema kongati kubare so yati namukunda hati yankunda so kubara hata masabe nendema no yabisingiye zindi nakora 9 na mwenda cyaje hata maso jukwaseze konkanyo nyine ko voice yanje ni yampora konkate karebekire akaze tukakashwe kuba
urgesho man expecting a max hata max one uzikora no safe abatene kindi no safe omuzira shemerirwe na wasa no kugenda kugwa nakoze cyenda na mwenda cyayanda no kunteraza akuba make mu yandemere etubuto ndata temptinje kandi ntimanya it was one marker bakugira ngo ekere hexagon bakubuza lines of folding symmetry tichaje tungakana ukakuremere tenda karebere kuba was excited ngara pamena nimpandika so ako nakaguru kakarinka extreme end nakarigo nashanga nyine cyenda na mwene se bina hanice byona bikampika yes tichaje ngo ahango hatumaso jukwasize hatkana kuzagu get sitano ishomero yamanyongo hata yunebu we have someone bona masiko bagi ati hope kero ho nkaba takaje konfaminze nkato umuntu yakora maxi agurget sitana yunebu agurget 5 ojuke nizazi yina so norembweho kamwe so hata batabona ba hata mbweno baja ngo ahango mujo unaza kubikora ama hata mama ni staff hata ni staff ari yishimye yumba mugambira umwojo ko ari nako ari bintu kandi umwojo nuwomwe hati yaguma hati yajate umango abantu baja ngo umuntu yari yomwe takucera kurugamba ko ngati yaguma nandeba hati umwojo wanje naza kubikora kamuhame ko ngaza kamanyire kaze kanje hati mwira yunebu takira yunebu tukabanza twakwa diocese diocese exams aho moka diocese hazo prepare yes diocese exams nkansinjire bugamba kidikonare ya ino bugamba kidikonare it is a cathedral church of Uganda ino bugamba akidikonare and it is the parish also so I was the first in bugamba kidikonare bacha moka nakuri 5 diocese naba the first in bugamba kidikonare wakora zingahe nkankozire mushanju yes bajangu yes ubwo mwana naza kuchukora hata mwene batira mu stamp bamangugo mwana tujya twagira hemizane je ya primary aho mu second term tuzanira bugamba integrated nkandi yo muzanu wa vore nkakoranye ngunda vore munonga a primary yanje ngabandi yo muzanu wa vore kana yambantaruho cyakate wakuja kundunda ngurinde niyaze twaciye bugamba integrated bagamba kutshaka bagamba ngurinde awan ngoti sijo mu diocese umutwereke wakireba ati yaho aho najya muka pride abana bana nimenda kurebiwe niho basinyo mu diocese basi eto na cyakora ki cyaho naho baka akaze kanje kana benyine kagumana kakura twino ko ati tuyiraha pate ya P7 pate farewell ahaho unawine kubona umwicu wawe manyakiye bya pate mwenu mukatambura hamwe wakireba basi ejo nakozire mushanju nakozire ki twija twaza kwira P7 farewell pate farewell aho hatogo muco nabenyene kunagamba nkandi yo mwana mu myaka 12 nutari mwana wiroband wagoni akakungako ko ina abantu abo kucyawa gumana bakukura because nkanye imyaka 11 kaka abana imyaka 18 bari abana bakuru bakubimanya so bagumana bakwita no genda nabo kandi uwarebo yega ndebe umwicije yabona head boy wa primary nonda kutumanya konka umusho wawe wanje kubanka ni umwana mutunyukana njakana areba ngo akana kato yabona head boy hadi ndaka kimanyire ngera nkakimanya apati nyondo kumanguno wanje konka kuba ayino ndijo kunsinga ngo yakora baho umwana ayina head boy ya primary ya mano byo mukuru muno hati yabona head boy bwenyo hati yashanko wandaga konga yachinyereka anti yo nacho discovery injire naho apati hati sina yabire hekeri yeje hati twaje twazompate twatereza twagenda mwakora ifu mwakorera ruguru
twakorera ruguru yowe ogwenye windi kumantini sorted wanje mwine yes ejo pata it was compulsory kuja mukamwine gweta head boy na head girl bakaba bari yo P6 no mu P7 kongade yawe top leaders in the school so bakaba binekora ki kwijamo nk'abakuruba ubukuruba bukaba bareta mbwene konko juke ngo head boy we yakozire ki andabire nyuma niwe niwenye spinyo am expectant umwesero umpate ngo ataho bujinyi kuno yane mpangare yajitwide hati ito tuzaho tugera kutwashira nsha tutaho mu kidara nango aho ba head boy bo bakaba tatambura nitwe bakaba bashango munda bakaba bazoyo bastama before hatimwe mukaba mutamu bashanga zamu tukore mukoro kandi na speaker I was very sharp ayisharinga ngana speaker prime njuka I was the first speaker a student or a people kuba speaker umweje mwenu kuba speaker nyana byo kubanza kandi hati none wanjanga utire mwana warabire speaker kwihanindigaye so ngaba nyine mwana wanjanga ndago message just tukashoma hamogo mojo right away from P1 nkamwini so twaba speaker hatiya kutwahereze mukoro bajya nganda shabara tumugwenda kuzinamo none mangu nyine mpangare yanjye mani akubwiye gukuzena bwashika umukino jambi yabarumu tibiye yabarumu deka tuze omukabreak kace mwana wanje mwamirinda turarjeyo tuza kutandikira omwishaka kurabahwata ahabu kubandi chikuru munonga ukwehurota yokahindurota nkasipikwa benayisharinga mukorogo ebyo naturiyo tuganira nawe program y'urugendo rw'amagara utarugabo Revival TV amagaru wijwire Kwanjura bakugomye kubazira aba Dennis DO Expert Tailors abakugum kubazira suti ezaburu muringo ezabashija nangwa neza bojo uyu no mukoro ningano zinduka ijaba kupangise suti ziri hamutindo eza checked ninga plain akabei karunji mununga kandi niye wabanoenda kugura nabakora hoje mununga akabei karunji bine introduction suits African wear suits enkoba emparezo murembe eza gento na jean bino busatu burunji nabwa t-shirt burunji bwo rukujwara okasha ko waruga America bine neckties nebindi birunji munonga mboni bashanje mu rurembo rwambarira ahal high street warga kizimbe cha Grand West Arcade ekikubo cyo kubanza ecyambarira bookshop room number ya 5 waza kwikaze bra crossing hihi na Besania Sako okumenya bikukiraho Terra Director Expert Tailors dene sorisabo wishemwe hano tumushanju 5 mukaga ashatu nemwe 98 50 na renote mushanju 83 93 anona mukaga ashatu nina moto yabo I can do all things through Christ who strengthens me okurgomba Filipe shura yakana umushororo 13 ababanira CCTV cameras abari kushango mu rurembo rwambarira bagarikane shurensia ababanira ubwa hati bine card cameras ezikora kirone ihangwe kandi zikureba uburingo bwa meters 20 nankaga alarm cameras smart hybrid 5 megapixels cameras PTZ cameras bine DVR na NVR eza 2 megapixels na 5 megapixels hard disks bine na za cameras zindi ziri kuzabikondo bya sora nebyo amashanyarazi kandi cyo mutano kamera zikuzabikondo gitureho wifi na internet bagigita simu yawe yo mu ngaro kandi ogwe rikosa memory card bine byo mebikubara senti hariyo wa bank sako nangwa no mu bukwate motoka yawe wete tracking devices nibaburiyo bashanja office zabe nkuru ezikushango mu rembo rwambarira wabanotaho mu gate ya bus park ninga hitaji rya Bersia umucyombe ku cyaro kwa Gosenega na Amazon building opposite Stanbic Bank ninga shotere no tumushanju mukaga 88 na no tumushanju 52 98 jejo nisaba banira urinde byawe nabawe
hariho ikintu cyo buguzi bwingi uko muzire kushomesa umwana w'umurumo ubwo abana nabijikuru bariryaho itendekero ni rimwe ryonka Rain Training Center Limited Marara. The main program youth training aho neya hotel management and institutional catering kuonkesha tishuzibire kuoncheraho other programs like saloon and computer kano mgezi programs twine program y'emyaka ebiri that is basically about hotel management and institutional catering. Then under hotel management we are also offering programs for the 3-month students abana bakuba batamaze senior 4 tubahereza opportunity nangwa mugisha go kwegebye emikono ombya hotel management and institutional catering na saloon gwenu bashanje mu rurembo rwambarira ahife bituro bya kukonjeru amahando gwatora cyamugorani naro terasi munoti mushanjwina 22 nkaga na 8 anana mukaga nari noti mushanjwe noti 2 kinana na mukaga 30 ananishatu. Revival TV amagaru wijwire. Okay, mutabarcheyo omukahumurako edakika zagenda zirikanga na speed nyingi munonga 3 zonka ezarenga shaha 3 z'ekireke twongera kusimiraho ruhanga abo kureba ngo program zona notora na program y'urugendo rw'amagara Revival TV kandi hona nabo Revival Radio program eje nabo eriya YouTube ecyawe no kugikuratara ukahura ubujuruzi nanabagambira twantandaka ngo no matter what you ta considering echemyaka to kandi kabateretera umwana mutapana iwo horo bujuruzi bwe umujogu ayino bujuruzi nakoreke byarabiremo nebishetsya nebagarra mu matsuko kandi no mayangu n'umuntu narabo muri yebi konkaragam kandi abo muntu wo mugasho ntibasima mnonga abaraho abatukuratire nariba ha Venerable Reverend Thompson abaho achidiko nabwo abugamba sabadiko wawe ariho kandi aturikize n'umushaki wetu munonga bwa Revival Radio na Revival TV najukunda nabukunda byona kandi ayo Serenas tumusharaze kusima munonga achidiko utaramukize umucyara na family yona n'abakuristayo babugamba ko busabadiko kandi na staff ya bugamba SS eroho eturikize nayo uko twinabaho abahurukiza benje munonga kurwo muri bugamba so ntumanya ngo bariho kandi bakuratire program eje yes ubutanziza kuzo mukahumuro natsiga head boy yakutere chikono yakuraza ku nikunda program eje abo kwari enjoying amunyowe nikunda bya stress no mu bujuruzi no kuba musasa konkateristi ino kushemerwa abo kubaro byo kuteka teko kajiro tebyo kanabira bamukanda karagamo abo kuba bujuruzi bwawe nimukoreka iraro ryoboto namarara n'umushogo yogo ukubasa kwa busomunyetori natureba no turikize gukamutwaroko rahanga yatamugirire mbabaza kamuyihayo takurugamo nango no mwe nayihaye ndwara nebinde bizuba yes embaga mwagitaha MC wayisharinga ngande MC kukwacura yes kongo ko nagambira umwice bamutwara head boy yamutwara imbaga yaho so chanteganisa munonga ekene basadetamu twakora prepare ye wabakozirita namo kankozere mushanju ngakora 13 first grade yandemire buzo bya byinji aho bayitaho nabazire banje mwene bankansoyinga ngo nkatyaja tunkogo mwana binasta mu misho hata nasta menyuma sachizo bunutserigire ngo hata tankire kunda bishiki konkobwire bwagyenze twagira umusaditamu so P7 yaho takora PRO yi twategereza max umuntu ati nahendanye ne bad record yo kunda bishi bategereza max kizizire ke disappointment when by expecting a math 6 kanye 9 agurigits P7 zazo mu mwenda tuwaze first gwero ngati barashemeriro
abarariyeho burango nabo wejo basingira bebonisha wo kubanza kayine munana. Okay. Yes, hatu bakansinga happy wo kubanza kare gumisiza Justus ni munwana wanje munonga mpeza none cha mukaga senior 6 bugamba ya kayine munana nyine mwenda. So kwa bishop yato advert arikwenda abana bishop scholarship okutoma secondary kushashura konkanyo we zandema bagamba ko marzinga bakandi benda abana babiri omwachi dikonari kandi abana babiri bakaba bari mbansinjire. Okay. So batwara abo muze wanje cyamushemeza hato uko ine capability uko no basaza ukora nkawa yijabiriza. So naguma muka yaguye twaguma mukambwenu nija na humor kabugamba secondary konkati ni ijambwenu ankanjire atunore ko inobwenje wayijabirizo MP7 yakugwa. So hatuzo mu secondary kinaje mu secondary natandikana hatu mukama onkwase kinashireyo ngaba ninkunda keyboard munonga nashikanizo muchapo abwa keyboard jandinyera ige keyboard nazo muchapo hati nagumaho muchapo yangu yankwaso musiniya akuba area voice kinajeso musiniya chikanchi bawasi bakireba konkoje ukomuka omukama amari yo natushabera nambwe nabazire umwana yanda kurugamura ngo nyoni njanta abazire noshanga umwe mwana abana nukwe ntwa tariji konka abazire nabo baguma tushabere eshara yo muzere nekora ni nkuru munonga akwa mama kanshabera bataho kushaba atogo mwana baye no bwenze nanda kufera higuru ayijuka kayako ako mwana umwe hata urobusasi konga kutwaje twazo musiniya nazo muchapo echansize nabekere keyboard konkati kinashire munakunda chapo by then tukatwine umuhereza witu akachapeni wita akachiri Reverend Kajungu. Yes, Reverend Kajungu tuje musiniya nazo muchapo kiyargireho hija Reverend ogo utwine alias umuhereza very good chaplain yata mama no umuchapo nasho masinya kurugasinya wanu kushikasinya 4 tendateganisiwe emyaka ejena yagenda vice yini hiro primary abazire bakankansoringa banja nkane sebo wazo mu secondary ebya primary bireke obi wakunda ubwici obirigeho nije nazo muchapo na joininga group yo kutera keyboard baja no morning ore nkamba nto kuto machines twayiga keyboard aho nobundi ya nintera mukaje wake na heze tinabye hambwire nazabitabo byaye bamukaje. So orevu yanzi ya hoje successful wakorota senior abwa chapo na yanyamba asenior 4 eyeka ba surprise mugama kanyereka mani chape inagire makagira tati buri borozana zana ryombicho ryomyenzi nkatangwe ngwazo muchapo no ukore kintu cyamani asenior 4 nakora agugeti 11 tyo umure 8 I was the first in Bugamba secondary school bashemererwa abazire banje that was my junior moment anye kuma ngashyemererwa nkabyamo mwitakana yikuringa zatizikijana yo muka after lunch tendarire abazire bashemererwa twashemererwa twashikanto baganye nkuko because bakana mangu nagumiza muri ya vice tendagumize mu mazima konka cyanyamba nazo muchapo uri obusasi bwacha kana bwa scholarship ya bishop ya remere kinagireyo mukama yagumana ngwasa nkora half basari naheza mbwenu batakushashara fees yona senior yakana umwe nkora furu umwende mankora half konkana heza ya basari bakushashora hosa mpati naheza senior 4 o level ya successful ya hoje twaza o level twazo mu level manyi level zo senior ya 5 umusiniya ya kuko nagamba ati nabugamba ngazo njanjire nkanyonka nyenda obundi ya ninkunda musical instruments. My dream was inzo mwishomere ryine guitar ryine keyboard ngaba nyenda kwiga kutera musical instruments katwangambire bugamba atubugamba najina nyanjire na muziki na tata muziki wanje camp zo mwishomero yareba nar ati wakora hatoza ho shome naza of course naheza nayikiriza nashoma kandi amheru asinyafone akora agwiti 11 twijo mu level nagaruka bugamba hoye no kunagamba level zanjibiri nzerizo mashomera abiri
Katero primary Bugamba secondary zona zijyo mu Bugamba sub county Rwibogo parish so nyondi umwana w'esharo konka hata abantu babasa kwebuza umwana ashomero kwe akwere maxi kandi mukama akegera kamani geye konka yakoreka undi kibasika anyeka ngunche bas konko jukobwe nkazo mu chapu konka tinka junugwe ninje siga mama wanje ngunanshabira naho muri kasenya 5 hati mpumurikire mbasinjere ishomero campus scholarship full mpereze 11 ndakushashura sinjina bicukumi tyo sabazire wanje bashemererwa agurigate 11 niba obize bashemererwa bajya ngo mwana aje ashome mende to farasu gwanje na kesi nzo mwishomero za scholarship ya scholarship nshoma ago namana gamukam konkatinga junugwe nyesiga ngunanshabira tazo musene ya 5 ayo musene ya 5 mu conference tam 2 abo watwara combination natwara combination BCM ICT natwara BCM ICT nyine target yo kuba mdokta kubanga abanye no ango wanje konka mukama mpuze jakafa bakumwita to yahebwa Enoka akagira ati tukantumutina munonga konka isha yatubuganaho twaye tumureba tugenda kyatubwira ati tumwijimwe muntina cye atumukeje nyenda mdokta nyenda mu engineer nyenda muroyi uyu muyamu kwasece iwe no basaci nyenda kuba dokta iwiwe aja tarochi ntwendo shome obe dokta iwe no basaci nyenda kuba royi ambwe no byongo namanye cyeye twine ro ruzitubwe mu cyakwinda kuba family konka anko witogwe mukama taracukunzere akashika yakoraki yaturuga yes konga ati nyowe natwara BCM umushona natwara BCM naba guided yes twara BCM twashoma konka tyo mu second term of senior 5 nkanko zi 11 hatu pride andagaruka okozi 11 niyo basejo mu class atantona timbona yakishi tunanyika nkabo mbojo atenga zombandi wakana hereze njana ngambira mama nishani ngana umununga tukano mani mpora mutuma nguribwa ati niza kushabira ugo mutuma nguterera nicireza nagaruka nayo birakariya kuna bintu yo mu conference ayi mu karevando makari turica haja tarabana barya bakwese gukushaba kwa bazire babo ngo babashabira otorobire atomuzire nakushabira utira hagawe kandi mama nawe atakatugambira atatu mukuzere bana mwe atatinza kushabira abato nimdanke mwishabira naheriye abantu kwekanye ni kwese gukushaba kwa mama tona tinyejururwa nkicheza mukama am conference ejo sedia 5 second term so ete kigambo cyanko wasa munonga abantu bokwese gukushaba kwa bazire babo anterekana nyenye itirize nanye shabire natandika antorugendo niciriza tata mukama nanyereka njirize nanye junurwe mama yaguma yashabira hanshabira tazo mu erevo abatyaza bankunda this boy is wise ugo mwana ino bwenge bankunda twatandika senior 5 naba guided nashaba hatikira junurwe nano mutuma gwabici gwasha kugwarugayo hata na focusinga twashoma BCM science Bugamba njana mu gihura Bugamba science tustami tusingi hangarion nashoma lab yitu we don't have laboratory ya standard John challenge konga regardless tukora max twine batsaza bakufa yo munonga lab technician witu ubwo no mushamu ko munonga tukamweta na professor tukamweta na professor bana abo kuja arikuza kuje babaruho akatabara ke mukozi babura kwihinduka kiyizire mundu go kubanza yakora confidential ekeri paper ya UNEB yajatinya tukwese paper ya UNEB ejo tabarembaza ko abantu bagenda tukore practical kiyaje kuzire eza rushangu bwena kakibaze byari twaje nkashobora ko abantu murema twaje ngo go no professor yaba professor witu arukunda bana yacumisa science twine batchazi staff yatkwasa etana science yonka Bugamba staff ni mayeriho ehurikize batkwasa munonga twine chaplain witu chapone booming ogo mushana akunda mukama munonga twine patron witu hudaboza za librarian arukunda kwenkarejinga Robert wamumanya arukunda kwenkarejinga abana tumbuga no fellowship sa twenkarejinga twatambura twachiro
senior 6 kana kozemoka nkora points umushano chumura kuvugana headmaster witu I want 20 points yokuno yawakore chamsha 20 points moko ine mushanjo yes mweno obuba bwabwinje konka twaguma tupushinga tuyine science yitu department abatshaze n'abatufaho twagiye kushika UNEB ngani ngora BCM ICT nakora 19 points ezizire bwa hati nakora 19 points nkaba nyine A o maths nyine A ya biology nyine B ya chemistry A ya biology yagambisa abandi bugambo amana wa bugamba ubwo mwana abenarga ntare yija bugamba nkatandikira katero nasare naherezo P7 nija bugamba senior 1 naherezo senior 6 abamwe bagize ngo umwana ogwagire how can it happen wese chikubaska kongace basitera bwa mana garuhanga kuriya mu murahanga kuri mu shozi njano zumanye so kontarajun rwa hasi ni ya 5 nkani ndiye bakabi umutama gwabicuka gwangarikamu konkana shani ngona mama wanje konkani improve umutama gwayanga hatapana kena jiro mu conference umpushaje atagoro kwese gukushaba kwa yazireba yeye hatumwe cyangwa ataho natantere kajunu na focusinga kitabo twakore exam inebu twagishika nakora 19 points mukozereyo aba 19 bangaye mukozere 19 yoko banza nyamba sinzire uwa kabiri nimbe ni kwa BCM ICT uwa kabiri nakora PCM physics chemistry math nawe yakora 17 mjeje bintu waguma no yebembera abandi primary stane kenda kunyeba konka kuna gambra ufutandika mama kambiraho na tata keza isha yamukwasa yajunwa so family yawe yaruhanga twagomansa wo mucaci atwatamuno kujunwa so byate amukama yatugarikamu omojo ndono umusiniya ngayino omwana akaja ati kyamanyi ngo nyomojo matazo mweta gasha atomweta gamba manka umweta gasha no mwansachi kongatte kagumana kanye karejinga ngiyo mwana omwe umweta gasha hata ukagumana kanje usangu oyine koraki kozesa mani so ati mwene staff ya bugamba chaplain witu akatuberaho yatugaidinga onagambira professor tine batsa binjaho abakutushomeraho mu science tine ho batsa Chadansoni babe tugumena best tugume bakagumana nyenkarejinga konke umwana you are above this level oyinobwenje bwinji so you compete at the national level taguma kurebera bugamba agumana nyenkarejinga ngume ngumize maho so twarebe batushomesa twabikora ba class cha ibintu ndabeberu baguma twino class cha kana raga a campus we were his first class chomesa masa kabana class twasima Josh ato kana membera z'abasigaze atazabasigaze nimba manyoka level te kuzana twine na tsamwe ico gym bakaba bakasaba senior 6 so batugaidinga twareba twaraba mu rugendo rwe na high school yahoje high school yaho results zija wahuro kushemero eza mwene za senior 6 zo kina zirebere nara nokura I cried 19 points ya biology abantu bakuricereza ya biology bugamba no manyisaki amashomero abo kushashura miliyoni 10 miliyoni 3 gajine nabajonde bugamba kushashura miliyoni 2 yes headmaster witu chumura mbona tina china gamba kusima chumura Robert when only words can't thank him enough. Very serious. Very good man. In the end, fees home o level. Konkama go and study. Agamba no muzire wanje go and study. Ago no mwese chama ota manyiri. Yakubwa no compound. What is the problem? I want 20 points. What can stop you from getting 20? Ebito yotine nibi. Akatugura nebita umusenteze ye. Atabazira zishomero. Akwato musenteze yagure bitabo. Aja tumiroko mushome maheza mbagaro muri library. Amushijo gwe mbene kandi amushiwa cumuro headmaster witumurungi. Mukama naza takamutize jahi ahinku mwenda. Nabasa kuja kusaba ko mwana we ninga takakuze naza kushikaho. That man is very good kandi wakora gito kuferwa mazima shuwari.
umushauri anakunda abantu na understanding akozere hati nkito tukashomire ntagambira no manyo witu abo ko ba achumuro wano ugamba ninjira ku bandi mu activities nyinji mu zombore ibirizo bakori kahore byafaye byo no kuyashangira ishomereryo amazimana hata abana bari n'abana 15 n'abana 500 kongatiya ya over 1300. Yes babaza no kubambarenga hato no kurenga so atogo mshija mbwenu arukunda abantu ya supportinga science omucharo negomere science is expensive nebetaga kiriya konkana abaruhu so yatuberaho abatsaza tabatunagira staff yona yabugamba tinga basa kugiye baze chukumara mukama no kubasa kubebaza akabajumbusha uko batushomise bakatwihamita abana b'cyaro mwena bakwe mbwenu kongana mwena mukozireje waza kureba abana bona bashikire mazima bona bashikire so no ma education ikorize hatu uko ziri 19 BCM combination 19 which combination BCM umuntu nada from which school bugamba ahubwo mwana kashomeranga o revontari yargeyo yazangwa izirera kuri ebizamu konka wahuroje ndwanye katanzira katero nahereza bugamba hati ukozire 19 points yes echiroto cyawe ubu abintu ushomani mani waburi nkaho senior 5 senior 6 kandi uje tumbwene unatwara combination ya JJ ya BCM inyenda kuba umushango kuko wagamba yes konka ukosa ka echiroto cyawe nka university wabintu n'ijiro tumbweneje nakoraje nkahika neza kuzayo of course echiroto nikiha of course nyo university yanje no mukano bakimanya na mama nachimaja na tata nachimango go mwana atura nagamba masti na nomukiza job forms must was my first choice. Okay, must medicine and surgery when we are filling job forms niyo nijizi so must nijukunda munonga kugira ngo hihi nomuka kandi it is a very good university. Yes. As I'm informed it is a very good university and kandi maxi batushomise batatwazukora of course 19 points 19 points I fam turhabi turhabi so mwenu ngokuwahura abantu mwenu nimbasima turuku kuza kwakira reverend. Yes, tukuza kwakira reverend abantu nimbasima munonga abantu abatukwasize family yitu no manya muntu aho cyaro yananda kuyamba ine cyakuba kubazereho kongara abantu abatuyambye no mutima gwabo gona abatine baca kwenda kutugobaho konga kabari kwenda kurebana mu rugamo abantu rugamo harimeka yo mwami Richard Mugisha ubwo mushija tumugiga ryaho konga yabaye ne mtu ari 10 to kusigaramuka muzeyi mama naza yo kandi ati hariheki tora umwana ze kushoma kuruza ubona razimba hayo umukazi namweta Evelyn byomisho gwa ineduka shopping yebito tukatujukoroko tine sente uzakwe bitabo ushange bitabo byatamu wanu tubakabisheshiro ino hebya saditamu so abantu batuberaho mugero rwo kushoma kandi nyisiga tubashwarize master wajona gambiro gwa ugwakara anko wanje uwo mpito ogwemwe nasi womuka nadika kutera miro mwazo hatu mwashika wahita reporter gishijuma wakashoma habaze wanja ko mon B7 nabasingaho nticha wa primary ajaje hata ko ziri kubi what is the problem akuguidinga ko muntu wayishiraho senior 4 akashoma na senior 6 so yatu guidinga mwene batu mentoringa twakura batombuteka twashaba mukama yatugarikamu kandi mukama ninkiriza ngo ko kumweta kwetaba mukama mazima tukorire mukama tukorire ekayitwe katandike kubi so nabanda barukora tabariyo abana banje abana bitu okubanza sister wanje akakoma senior 4 ogunanaiba kumusima mbwenu nanindore akakoma senior 4 esinde zikazi taru akasi sekira simu keze senior 4 na eza senior 3 so hati kaya exam level yajangu hitenza kubura atunywe kanza cara no mu ugwashome nansingo bwenge akagambo kanteganza ni musingo bwenge yaja nyoti ngo naza 11% za kutubura kandi definite zikazi taru
yashome carani yajati ogumiza mushome bashashuririwe mukuru ni mukunda munonga na unachimanya so ni ondijoro kunkora to mwishiki ogumukino batakushoma ana wakashika yashome carani okubesende tuzuri nyombo yeno mukama kankwatiraho kanazira ubwenge bwo kumanishoma bakunjpera basare hata nagumanya ndabera hwaho konka hata abandi kugira ngo abando uwakana ari ubugamba na umusinya tu ayo mugamba umusinya tu no nashomera bugamba abandi bari mu primary mu P6 ono wa muheru umuco wa muheru yo P3 ajiro P3 wa mukaga uwakana yo umusinya tu uwakatana yo P6 wa mukaga ajiro P3 okay yes aina bion akagambo ko kurekera bari mbatureba baturikize imyeto bagenzi bawe umudacika emwe dero uramutse abantu baba babiri bashatu aboraramutseho rero twendere program ekigambo cy'inkurekera abaturikize no kugira ndi abazire bashabira abana babo na hata I insist on this maze mesha azabazire banje zikanyamba kuruga hansi kandi abana bashike hihi utabaza hari abana because njoro kuri abana bahati tubakwenda kuruga muje ndukwe hatense kabonera konka hata abana bayino basisika amuzire no kuremera umuzire takuremera hata kabonemero maheru tayinegure bw'abana abo tukatutama hamwe rusaniya wa gambece bakireba umuzira kwana so abazire bahana abana babo kandi nito abana mazima reka ugumushika hantu wahitera umutufu kuko kumano kyanze ngo mwita gasha kintu kikagumanci kinteri banje mwita gasha umuntu yagambire kigambo kitekatekeho deno rebe agwenzi yakingamba nimbasa gukora ki kucindura yes then hata undi shuwa kandi mwe kwase mukama ibyenso no mushenyi abafumu tukabanza mutubatu yamba so mukama ize yatugarukamu kandi mazima mukama nimba mukayitu mukama mbweno rugwerera kumwihamu cyanaze koreke abantu babiri bashatu bana turukwendera kayitu abazire banje tata na mama nibakunda munonga baroho bahurikirize bagarice mu mazina yes tayebwara Ben Mr and Mrs Tebwa mukama Janet abazire banje bombe baciruho bamburikirize cyaro nabarga byanamera okay byanamera yaruyobogo bugamba yes abana binkuzarwa nabo abona nimbara musya arnanye kanchirizo go mucyo kubanza ayebaye natumanya ubwo n'urukunkurata hakurata habandi then ngo kunanagambire staff ya bugamba nantagira muzemba nagira zamanya ebemirwe head teacher nanabashomesa bona nimbara musya kandi nimba sima yo bare kutwatiraho bakatamo ubwenge ite tukashohora tukareba akubanye we this is my first time I told you before this is my first video so I'm very humbled niyebaza mukama nyebaza na bishop because bishop bangambe nyumwazo ngo ate headmaster Mungu na ndo mwana ashikere kandi aryo arukutina mukama so bishop ugumana teka rubugamba ni mpeshtina sa kandi bishop witu mukaba bamutsekiri no mushija muronje munonga kandi ubugamba akajukunda so ni musima akuba nanye mboniriho mugisha nijo mihoza revival radio so ni musima na wayebare isteka tekecho no kutahweje radio amen yes ainebiona nomusheja enkwata buta ebintu nabishoboraje nkoko biri aino kwako bishoronze aino kwako bitomboteka no wanda bwenjo bwo bwaine musheja no kutangaza BCM 19 points iwi nkube nyoweje nyonka jukorejo combination kandi ngire kuko kurebiwa koka ekikuru mnonga no kutahumutuma neto combination zesto abetwine tukatahumutuma tukabantu manyarahanga yatirizo bwenje asitombuteka twashoma aura yes za diploma twajwara yes za degree twajwara kandi kiriyo ntongera kushoma so ekikuru munonga namagara kandi no kumanyarahanga no kumwikiriza no kwecureza no kwegariza hansi ibi byona naje kuterereza byaho kandi naje kuba nabukora twinaha twakiriho reverend umudakika nk'itano tuganireho nawe twakira amasomo tushome comments abo kwa abantu benji munonga abaraha babakuratire program y'urugendo rw'amagara kandi twenda kushoma messages zabo tukahura
abakutera amasumo ubona bo barinkaye abo kuba barho benji munonga basitegereza tuzo mukahumuro ntugaruka na Reverend Otargao. Revival TV, amagaru wijwire. Kwanjura bakugomvyo kubazira aba Dennis DO Expert Tailors abakugum kubazira suti ezaburi muringo ezabashija nangwa neza bojo uyu no mukoro ningano uzinduka ijaba kupangise suti ziri hamutindo eza checked ninga plain ahakabei karunji mununga kandi niye waba noenda kugura nibakora hoje mununga ahakabei karunji bine introduction suits African wear suits enkoba emparezo murembe eza gento na jean bino busatu burunji nabwa t-shirt burunji bwo rukujwara okasha ko waruga America bine neckties nebindi birunji munonga mboni bashanje mu rurembo rwambarira ahal high street warga kizimbe cha Grand West Arcade ekikubo cyo kubanza ecyambarira bookshop room number ya 5 waza kwikaze bra crossing hihi na besania sako okumenya kukiraho Terra Director Expert Tailors dene sorisabo wishemwe hano tumushanju 5 mukaga ashatu nemwe 98 50 na renoto mushanju 83 anona mukaga ashatu nina moto yabo I can do all things through Christ who strengthens me okurgomba Filipe shura yakana umushororo 13 ababanira CCTV cameras abari kushango mu rurembo rwambarira bagarukana insurance ababanira ubwa hati bine card cameras ezikora ikirone ihangwe kandi zikureba uburingo bwa meters 20 nankaga alarm cameras smart hybrid 5 megapixels cameras PTZ cameras bine DVR na NVR eza 2 megapixels na 5 megapixels hard disks bine na za cameras zindi eziri kuzabikondo bya sora nebyo amashanyarazi kandi cyo mutano kamera zikuzabikondo gitureho wifi na internet bagigita simu yawe yo mu ngaro kandi ubwo rikosa memory card bine byo mebikubara senti hariyo wa bank sako nangwa no mu bukwate motoka yawe wete tracking devices nibaburiyo bashanja office zabe nkuru ezikushango mu rembo rwambarira wabanotaho mu gate ya bus park ninga hitaji rya Bersia umucombe ku cyaro kwa Gosenega na Amazon building opposite Stanbic Bank ninga shotere no tumushanju mukaga 98 na no tumushanju 52 98 jijone saba banira urinde byawe nabawe. Revival TV amagaru wijwire. Wow, mutabarcheyo omukahumuro turiyo ntugenda nedakiko kuziri ahabo kwantwirikanga speed kwenda ngo tukabasa kubantu tunge ibintu byona ko nkanta kacire Reverend kandi chaplain abushemereri yabwamba SS arho message nyingi konkeji nebero special mwe ngo kujutunga wenda ngo banzo gishoma kuba igiteshemye kuba neyeba ejene umurebereza abo bureba nkore the right Reverend Associate Professor Fred Sheldon Mwesugwa umureberezi wa katana abo bureberezo bwa nkore Kandin abwa province of the Church of Uganda roho atkuratire kandi yahurire weshemwa indora irinde ni kuruka ubwa Dr. Mureberezi w'umwendo yakutabartse kare najatu wabo kwatsiri ninsima eshara ninsima eshara za nyuko n'ubushaki bwashu ye bari munonga headmaster cyumuro n'abashomesa jene message yo mureberezi abo bureberezi bwito bwankore nsabandaba no mukubareta no mukubacenshura no mukubashwijuma ogwanje mbwenyowe nimba ndi aha ntegerezo muretamo no kwakubar busy konga gatora n'abantaba kandi imwe nkababugamba Reverend mwino mugishago mutano nchireza nkwakiro taramutseho tuganiro nyuma mbwenu buga kandi ugundo murundi reka nsima abo bashomesa na mbwenu babarya live babaryo bakuratire program weji munonga nibenda kureba mwenu kamba sime mwe bari umuntu mugumuru gukora ruhanga abaherezo umugisha
nomanyuma ko mukora itonto barunda kandi mbuzi tushoma tugamba bugambo mu makuru tubashoma habukuba ishomero kurra korigeni nshara kubugambira abantu ntinyo umuntu yakoraje tindu kwija kubura kumugamba habukuba kozirije nyina mazima kandi nyenda kusima ayine byo narinde n'ubwo habukuba kajunu b'umusini ya 5 yes ubundi umuntu kwari kujunwa kirya hansi hariya umusini ya 3 sini ya 2 sini ya 1 tumuhobwire winjo mucapo rero tuguma nawe konko kuyaje nurwe twamwiriza yo ngo agenda aze kushoma abuko kandi mureba mu kintu cyamani ngamureba mu cyama twatakwenda ngo capo rero bagire ngo capo yamukwata mununga kuyaje nurwe twamugira ngo ashabe konka no kushoma agirata ashoma amanyengo ikikure cya muresere no kushoma konka gumaje nurwe bwenu tarabire munonga vibrant mu chapo ahabwa combination yabayine konkantu musima abo babuzi okubuhurra akabukora tara kandi ikintu cyo kirigiremo tukisimira ruhanga tutine bugarukiro amina kandi tusima nabazirebe kandi abakoze urumurimo wo kumushabira kuzaha amajoka shabira umwana wawe no gukora no kwihayo message impangwa habazira bari uko abari kutureba n'abaturikize bwene ureke kushitama headmaster witu nakira kutucwere fumu yo muntu wabire nareba umururo akaguma nagira ngo guriseri ukarugaho gukamosi atakakimanyire ngo gwamukika bwenu tushaba bazire musimba amaje mushabira abana banyu ruhanga nabahurira mununga abazire bataraha kushabira abana banyu echameci na n'uburunjo buturiyo ntugamba ha n'ubuturiyo ntubareba mukabugamba SS iwe nko mwebembeza abo kuri umwebembezo mu ishomereri notamiza ki ahari yabo abariyo mbatureba ari yabo abaturikize kugira ngo performance egineja gumzamo abana be 19 bamba 20 bazaguma mbarebwa abamunana asinya phone bintuje kubahura ashomeri yabugamba SS turkwira kwata amasomo muri Rwanda tinkwenda kuporo musingi gurnensi konka nakugambira ngo abo kuba bashyikirete bakuba bakozere 8 19 na nezinde zuwaba n'ugamba nikirigira enrollment ko abantu enrolling wa leta abantu bakushaki nane kindi ko waba leta kandi ko waba leta wabatwarizota for example wa leta umwana akozere P7 aine averna mushanju yes bwe namuherwa siniya yakana naza kubayine zingahe umuntu aine averna mushanju ijayine 13 asiniya ya ijayine nka asiniya yakana akija kozere nka second grade nungi itundire ngo nabashikira ntubatu mushomisi umuntu okozere 20 na mushanju asiniya yakana akakora points 14 15 nabakozeregi bwe turikwenda kurebera performance munonga ari 19 okokwe kureka kutwamureta hine avari yakutwamongera kugira kuyabira kozere nyuma konkana za 8 nitwija kuzireba na za 20 ruhanga ko arakisime nitwija kuzireba abo kuba abashomesa bitu tukibine kandi bakora je umurimo munonga abana nbachehayo bakine micwete bakujaberera kwa kuryo kushoma no kushoma ibi by'imicumbi bakabereka hariyo indiscipline haba munka buke bwo kubuzabuza butakubasa kuremesa umwana kushoma tubahandoringa konka imicweriyo kandi abana bagira imicwene bahika amina kukira ubuhango munonga nibakunda ruhanga kandi hona wakunda ruhanga icyata gukora niki yabari Reverenda tumwina kandi tuwakira amasomo konkata kacira amasomo mbanza shome messages nkeshatu Joshua Rugazuma Sheruka nagira tazanduho mbahurikize cyo Gabirwe Mary okuruga buhimba arho aturikize kandi nawe yanasima programu mukama nayibare ahabwarinde kandi nagira ati okusingura mama w'omuntu n'ekintu kikuru bamwita Justin kuruga cyabandara
okay yanagira ati nyina umuntu n'ikintu cyukora munonga. Okay, engineer Joel nagira ati ndo mbahurikize engineer Joel naheza arabya mu kirango yangira ngo inshaka rebe no mureberezi aha kanisa eyantungu Church of Uganda azoguna mutabano n'umwahure mbwenuwe kwa kutunga umushogo arobingirishe akoreha mumuru ayikora mumuru bambe kandi kirungi munonga nimanya ekinte cyo mukuba muraba mwabo kwa nincyitegereza hano za kutaya iso mureberezi ntubendeza mukoro murungizo biri yanchakare aruntungu Church of Uganda message kandi Joel tanagishoma. Okay, orushaba Dennis okurgomba Dennis Studio Expertise umurembo rwambara High Street aruho aturikize kandi ogu n'umushaji witu munonga yanasima program kandi aturana tureba kandi naturikize gwe no mburuzi wenjiri utayi wanje wenjiri tukajibura abo kubari ya team yitu ya lunch hour aha Revival Radio kandi n'umuntu w'amana omburuza ine mbabazi twakureba ine mbabazi Marion okurga rwenjeru okomukaku kanyarieru yebare kubayo kandi twendeze birungi byonka Reverend Canon Agasha Muhwezi Canon Tabaru ko mukoro akaba ino mukoro go kusimarahanga kwezo ko kwabengutandika kandi oguno mushuganisa w'ibigwegese umureberezo bwankore department neye mwena okwa kurumo junko gwa koziri 19 simarahanga abo kuba ubureberezo bwankore nabone bukora cyangwa munonga abana aba yayagambire basare okurgo mu office y'umureberezi yayagambire bigeze bari kutebekana zarengo rwa primary senior 4 na senior 6 ebya diocese kandi agent department yembwe ntukusima mnonga abnai yanasima program kandi na warwaha musirikare munywano wanje nahurikiza program ejimeja chichoncho tabaru nakunda Revival Radio nakunda Revival TV ari aho murembo rwambara afande ntukusariutinga kandi tukusima abo murimo ogorukora no kurikiza program zeitu. Okay, producer abenantebekaniza amasomo agatugakira. Hello. Yes. Wewe program. Yebare kusima sebo waterera nkai kana bakwetoha. Ndabagita bantu bigeze byamu rweto zodi bwe tamkaso. Mukamawita simu. Asimu Yesu. Mbeno kingi yintaksi matiso ko abingireje ati onda radio na TV. No kuyamba batakwebasa. Okay. Mbena ngikwebasa ndo boda na ngirisho meta kongara nganyire bawo. Humra. Abantu akigomba Revival gani? Wanje? Mbeni. Yes. Okomana na muhuru. Wa muhuru objuzo wabutunga. Yowe ka kugambere kasoma wile ya kula musanzu kula munana ndo primary 7. Nagira mutanga yo kushambana kigabasiga bakuru n'abakiri bakuru. Umucyaka bakora ayetoreya abakanga musanzu n'abararana abarara kandi bajya kuba biga bajya papura n'ibyo papura. Twakora kuri zamgitu batsiriterra konkana babazire mawito kama abateye ngoni ba abayabetsubagirira kandi byo byandiki ndetse ndiki tatito amanaja atirira abana bachiza bamana ba noma bachiza abo n'abana bakamukundisiriza n'abachiza waranga bakwiba munywani wanje tukora umusamare kwena bazire tureke kundisiriza abana baba zo muturibi yebare na benki sasa munonga tinashubira munonga konka aba kata kaja ngira abana bwa mawiki akabumina zanyu mwenu abazire sebo yes nkuri bakandora abana babo bazamuteka nabo nawo mwana uko naye bare ngangamuheza mugisha ikasakuzumura nangora imasamane nagushamo ko atempo dibatesha ni akaje ni ngoko kama mputi bandi ndebinga mu gendo David yebare awa comments za wezo kandi na submission za wezo ni nkuru mnonga turamukiza abantu boko. Hello. Pakwakira oshemwe.
Yes. Ikirize umwami waje kiri. Amina. Kanda abukuze kandi dukura abedo. Ubu n'uwite no masambe biterere kandi paga kodineta ubu isawatunda. Yes, Stanley. Umusabati wakawe. Ikirize umuntu mu ndi n'amanga wo kwata umwana we n'ibeni. Akacereza ubuzi. Okay. Akongera kuhereza ibimenyetso amakuru ngo kugumisereza kumenya ngo wowe ngo kugumisereza rukaso kwenda kandi sime n'amanga munonga kumukwaza akamanyina kuyeka yawo Munonga akamanyereza wabo kandi kama kimanyereza ngo baba kandana za mwana kamwiro na wengi icyo mwana yabiyasa ko basa kwikorera. Okay. Ngarake nimisaba zira bandi nabo abine ubundi sense abina rero y'abakoze ukwengera kwe kwasa mukama n'umwana kumusabira akabaza kwitera atewendi ujyaga kumutungura tutamutse kuzombani Ebare. icyo n'icyo cyo kuduriza abo mwana wo kuzirwa icyo kwereza kandi muziro wewe Konchirzo mu bihugu bitano isime kima kwatanitse yarvazo video yarvachizi rukaye ngomurerezi kandi barayitu owiche mu play doctor kandi associate professor kana domuetse bwa na team aho kuturetera ebyo wegeze kumutungura munonga emurererezo mu. Okay. Kutare mu Rwanda mu kweza akatanta bana kazomutunguka ya Stanley Ebare. Okay. Okay. Arho messages ezi tinkumanya producer nani mbasa kushoma comments za YouTube turukwirira kwendera atugabirwe peron haruho atfurikize kandi natireba kurabira YouTube ejo commentiye kandi yanasima nagira ngo program yabonera Habat nwahereza yanasima program Kobsinje Ana yanasima program abantu bashaba gukora te comment yawe at least tugambira horiyo norebera program eje nawe kujikuratira tubone ku recognizing aje munonga twesije yanasima program kanasima objurzi uko twargayo arho Barrio Dixon yanasima program ogunajat glory be to God kandi nargashima kabwohe town mbamweta Barrio Dixon Ainaman yanakusima weshemwe ainebyona tushabe yanasima program akankwatsa Prudence ebare mnonga yanasima program. Okay, Medad nawe yanasema program kuruga Isingiro Kahenda arho kandi yakuratiri program eji Mutabazi Richard yanasema program nasima n'ubujuruzi bwawe. Okay, award aturire nawe yanasema program najati ndomba hurikize kurwo mu itendekeri ya Bishop Stewart University otaramukize VC Vice Chancellor Professor John Mugisha n'abarokora nabo aboko bashomesa abantu batukunda mnonga kandi bakuratira program zetu mwebare umurimo gumorokora ayitendekereryo area Bishop Stewart University. Dora arhatfurikize Rwankore. Okay, aweshemwe Mariam okurga makansin Mariam Fruits arwaha atwine kano murikiza witu mnonga targaho aha radio na TV mukama chikwera umugisha kandi yebare nemero mayero kola Linet Arnanyi nawe yanasima program najate birahanga kora na bitangaza atkanda rangana abasa kutungura aine mbabazi owe mbabazi. Okay, yeah, I have my sister naomba mwito owe mbabazi Edith owe mbabazi najate mukama numurunji indeed mukama numurunji. Abandi abahirwe Susan aruhaturikize ogunarga bugamba Rwampara andinda aruho atuhurikize kandi natureba
narga bugamba Rwampara yanasima program aine Eric nasima program Edith Owembabazi twamureba eseza aine Mbabazi na waturikize Bahirwe Susan nagira ati Reverend nakwakira mbamweta Susan Ayijuka Agure. Okay. Nchara Reverend Agure. Ariho kandi na Reverend Agure muhezi wa chaplain ahabwitendekere ya Bishop Stewart University two ariho kandi abantu batwonda munonga mwebare ubwo yanasima Reverend kandi nagira ati ntukusima ahabwabyona bamwita Moses your brother. Okay. Tumuhirwe. No akakoba yanakusima. Messages ni nyingi twatwarebera ya Venerable Thompson abaho akidiko nabwo abugamba kandi ariho nawe yatkuratire Andrew Besiga atwineka nawe akuratire program eji hari abantu nabintahiririzo nabareba hatanka Andrew. Yes, abnayi twatwakuribiri ahabwesha abantu mbwe mutsasire muri kazaramu muri katungamo ahabwesha zayanga kandi twakubent wakira ganda masumo twakubent wakira comments zindi abantu abanchoreka okubakunda program eje na impact ina magaraga abantu kandi kutukushora hero bagihera ubujurizi bwente basema tene bugarikiro munchirize ngaricho mu studios nyakire Reverend asima bantaba nakagambo kakwererekana ko atiriza umugisha tutaye webare Anthony tebe kanisa yenda kugamba ikigambo kimwe umurijungu nkigirangu you can do imaginable things from an imaginable situation. If you want to be great waba nundo kuba wamani oyemera umwanya ubwo abantu batakuteka ngo ntabasa kugira icyarugamo ugira iki wakoramo ubwo rabo wamani icyo kureberaho arwishomere ryo gukorera mu points 19 kikabo ukashanga utuma kuri agwa uko babaturene bazikora konka wazikora nkabugamba nikiba makuru munonga abo kuba niyo wakora cyakabayo gaso nicyo kibira ari umunywano witogurindene bwen oreke kugayo umwanya ugurumu abo kuba ngo basa kwindura wamani kandi abana nkaba Reverend ko bakubamba kora bati bongera koreka abantu ngo nicyo basikana kumbiyaro abana kora nicyo basikano nayo kukorayo kukargayo kabo wamani ikingizo cyo mushorongo guriyo mbiboromu ubuna saneri yabuza atubona ari ikirunge cyakubasa kurugana za resi namazima ari ikintu nge kikubasa kurwo mu cyaro kwe awe munonga kiruho kandi twakirebire so when tsima rohanga kandi ntsima abantu mwe n'ababa tureba n'ababa baturikize ikikuru no kubashabirana no kushabira abana banyu ngwizo bari mwe umwana wawe jashita mu ntebe yagire kiyagambira abantu munonga ahawe kiruhanga mukorire abantu ari kwenda kurengaho kurekana abanyenda uramuseho ba staff babugamba bo no kubasimbana ho ruhanga gukora je murumo abanyenda kuramuseho ekayange kazi nabana ari yetushemerirwe abana bitu nibakora umishomero ya Revival Junior School enda kuramuseho tata na mama bakiruho wishemwe David Kamukama n'umukazi we Keren batura rwakahunde masha muri Singiro barumuna banje abakuru mukuru wanje Edison arikakubaha n'umukazi we Nekayona n'abaramusya amina kandi nkwego kuramusya Venerable Thompson abaho muri sa wanje wa Bugamba kandi utukwatanise naho mu rumogu kamagumize mwamuhira umugisha icyamuhera umunonga no kusima umureberezi kandi umurebereze nakora musya ningukunda munonga aroho abakuturindire mukama nayo bari amina twasima mazima wishemwe Anthony amina Reverend
Arho Deputy Teacher wa Bishop's Girls Murshiri Oweshemwe Dorothy Mpumbya nawe yanakusima kandi yanasima Linden ahabwa obujuruzi burungi munonga hamwe n'Oweshemwe Elvin kwikiriza kurga aha London akedo murembo rwambara ababo Doro sanda mukize Chaplain Dora aramze Chaplain amina kandi tubendeze birungi byonka n'abantu barshire Reverend teruze shara tu endere program nyene katushabe kamarhanga twangira kusima no kwebaza ubujuruzi obwahebwa umwanya ugu kandi cyetengo cyito no kushaba ngo ubujuruzi obu bugire kibwakora hamagaraga bingi na munonga abana abo abakiri kuhabisuwa ibyensi bakiri bato rero muzigusitana kenda ngo abatishore abihaha kigendererwe kiruhanga wabateka tekire we ninkweshengereza ngo ubujuruzi bwarinde no mukama tata bugire kibwakora hamagaraga abana bawe abakiri kushoma nangwa n'abakuziri kandi nishabira rinde no mukama ni uri kumumanya ebiri kwetengesa byo nabikozere ngwe n'umuhanda ni uri gumanya ugora mu igurre akagumiza munashoma tushabira abahurikizana n'abarebe ba TV abantu batureba kandi n'ababaturikirize kama yongere kubaho umugisha habo kuba bahurikiza kigambo cyawe kandi nibashabira umugisha gwo kucyorobera ngira ngo kubara cyorobera ubujuruzi obu bireke bwabakoramo tushabira TVG na radio ngo girekeho program eji yongere kuretera abantu bo kugisapotinga kugira ngo egumeho abo kubikozera umurimo muhango mu magaraga abantu bawe abantu bingi bajunurwa mu bujuruzi obu na no program zezindi we no gumuze mu gikwatirire kandi ndukusimira umureberezi witu uwatwire tutandikira ibintu ebi TV hamwe na radio kandi mukama kire ikintu kweshengereza ngo ukihereze umugisha reba twaza kurgaha abahurikiza bona n'abarebi tubashabira ngo barinde kireki oborinda kabine kibi kandi umukashesho bimusiye binamani gwo kongera kwereza umahanda umuringo yo niba koramo imirimo erecho kiretera izina ryo gumanira imbisuwa kandi rehebwo kitinisa abazire ba aine byo narinde ni tubashabira umugisho gukurga hariwe yongere kubarinda no kubarekaho bije barebe izo barumwe icyo mwana wabarwa abo kuba bahendekere munonga bashaba munonga bakora munonga ikigenderwa nkenbendangu bije barebe umwana wabo nagire kiyabo mweno barekeho kandi obahereza umugisha n'abarumu nabo nabakurire banyanya bari bakora ahabwa sacrifice yibakozere mukamotari bebwa kandi umugisha gworanga ubushobozi bwona tatito umwana n'umuhe kwera gumeni mugubarinde barabyo mu kirere kigure cyo kubarwaho kurgahati no kusiyebero byona amen Mukama sima mnonga ntubasima abo bwire bwanyu ntubasima kurgarshaha 2 mpaka arshaha 4 ezechero ezitwahenderera mu program eje na Anthony Mzungu bwaje umwami Job no yar producer abo program eje kandi Oweshemwe wasasara arani yanashuganisa maraka aga radio eyo hurikize abantabo ni timu mpango mnonga andere kubane kora umurimo twatane omukasheshe program eya bwashisha Revival TV nimbani ntahamushaha emwe ndakika 30 mpaka arshaha 3 zakasheshe turukongera okuganira nshonga zitari zimwe na zimwe kandi shahe mwe zenyine amakuru gori nyankore nimbandi yoko ndo gashoma Revival Radio imbedeza ekiro kirungi